Ich habe mir verzeiht die Woche. Ich wollte nicht, du sehen, aber das ist schwer. Sagt mir, Mendel, hast du geretzt, ich habe mir betuchen, sagt mir, ich habe Gebäude zu Hause, ich habe Gebäude zu Hause. Ich habe gesagt, Geld. Ich bin letztens, vorige Woche, ich suchte vorige Woche, Mama ist jetzt. Ich habe gedacht, noch gehen am Tag 70.000, 80.000 $. Aber ich muss noch gehen am Tag. En er fragt me, als je mensen de beelden fragt, dan zie je zo aan de beelden, de is schwer, hoe ze daar zo gaat gaan. Als ga niet de geld, ja, ze gaat hand aan de geld. Dat is betochen. Dan heb je gaat toch eens verlassen, ze gaat hand aan de geld. Hoe ze willen doen, ga je hem toch nog varen, vinden we, ja, dat heb ik echt geld, ze gaan aan de geld. Ik ga niet zo, dat is pushtingen, man, dat betochen dat zo sterk. Also, es ist naturally. Der Eibische geht mich verlassen. Voor de ältere Woche der Woche. Ik heb een ältere Woche, goede ältere Woche. Zoekt maar. Ik heb altijd gezorgd voor geld. Ik kijk aan zurück. Ik zie wat me dat bezorgen. Zoekt maar. Reichen. Dan heb ik af een sigaret. Zoekt maar. Reichen. Ik had $100 a woche. Ik moet graag wel een heavy smoken. En het komt ons op $5,500 a jaar. Ik meen 50. Ich habe kein Mann gehabt, so mir fehlen, aber in der Buche arbeit nicht. Ich habe kein Mann gehabt, so mir fehlen Geld für Zigaretten. So viel muss nehmen an Kar. So ist es schon auf Kar. Ich kann mich auf jeden Fall eine ältere Woche. Und so kann ich nehmen an Kar. Wie ich sich ewig gekauft habe, ich habe Monate verzeihen, ich hatte Geld für eine Nacke. Ich trage zurück, ich muss danken sich in der Welt daran. Ich bin in der 30 Jahren. Dus hoe moet ze gaan met de 40, met de 40, met de 70, met de 80, hebben gedaan in de wereld eraan. Ze gaan dan met 40, zo hebben gedaan. Maar dat is een schoon kloor. Laat maar kijken, zo zijn we terug zijn. Ik doe het te danken. Dan zeggen we nog de wat er staat. Danken fehlt dabei. Es geht alle bei geben alle da. De woord danken is alle geben alle da. Es fehlt dabei, so wo das fehlt betogen. Es hebben wo die als danken, als fehlt te betogen. Mein der hat nicht schreibt einen Brief. Waarlijk weet alles van hij de mens kijkt moeilijk wat denken ze komt zich staat dus ik beziehe mich zu stadlos mit der Kalkheit moeilijk die ausdruck dat begrijpt niet dat mijn goldene veder dat mijn goldene veder dat himmlische veder dan dat is schönes das heißt also ich ziehe stadlos aber ich gehe ziehe zu der Kalkheit ich weiß ja nicht dieses Kewai nicht dieses can make it or break it in Englisch nicht dieses Kewai macht das ganz Kwijt zijn is wat verschraapt door een hemel. Dat is stadlos. Ik weet niet, als je die gemeenten hebben gehouden, als je die gewoon ganze putten is stadlos. En nog brengen ze wel. Dat best groot is gehouden. Had ältere kinderen nog een krieg. En ik bedoel, alles in een boek. Doen we het maar. En gaat niet zoals hebben gezien te brengen. Het gaat niet te veel geld hebben voor een slaan. Het Oostaan, Brisker of de Nooit. Maar ja, geeft het niet. Het is best wel gehouden. Maar we zijn daar schiddig is van de hemel. Alles toch van de hemel. אבל יגיד זה רב תינה שטעם, זה השטח ממש שונה, זה מה שיד גד פרנקים. אשלך על השם יהפכו, ייתן לפלוז דיחילו ולבין שבשו מהים. אשלך על השם, אשלך על השם יהפכו, תמשיד לחישון גרייט, תות בפרייט, ונשמן לחיים. For more 845-351-0151.